Haga Ialehkai Indian Premier League Playoff happening ke RCB Persia ke Gujarat Titan. Haba pai syakna ke Ialehkai ke GT kala job ya ke tos bad kala ilat ya ke RCB bantit nengkong. Haga pai tit jong ke RCB kirang tit jong ka gilala bantit bha. Haga bagi lala ban kamai hadu ars pa san peu saurons bad hap san wicket na ki ar peu over. Baru kapten jong ke RCB upatidar ulala ban kamai hadu khentai peu lai runs nak benta ke RCB. Abangi pai pat syaka palitit jong ka GT wala girang tit baken sai jong ka kila persyang ban be ya kathong balabu dak RCB Henry girang kawang bol jong ka RCB ki klem ailat haga ba ka GT kalala ban kamai tang shispa en riu peu arons bad hab barok ki wicket bad ka RCB kala khor ka nam job dak khandai peu arons baleng bagan ka jing job akan Ialehkai jong Virat Kohli ka RCB kala yok ban Rung lupa syaka final kat ba ka GT ka habne kni biang bani Rung syaka final. Haga Ialehkai Roland Garros first round hapdeng ujanik sinar Persia ya kulimen tabor. Haga nang Ialehkai ujanik sinar ubabat ya kerdan ke baningkong ulala abad pelim suk ya kulimen dalai lanot kata dah henriu lai wei henriu lalai ban riu lasau. Haga Ialehkai CONMEBOL Sudamericana hapdeng ke Santos FC Persia ke Deportivo haba pai syakna ke Ialehkai ke Kynhun Ialehkai jung Neymar ke Santos FC kala khor ke nam job Harin makalala abad pelim ya ke Deportivo dalai lanot. Baleng bagan ke jing job ke Santos kali yok ban Rung syaka raup 16. Haga Ialehkai Meghalaya State League hapdeng ke Rembai Skensenria Persia ke Nangki Wirat. Haga nang Ialehkai ke Rembai kala khor ke nam job haden makalala abad pelim ya ke Nangki Wirat hadu san laar. Baleng bagan ke jing job ke Rembai kali yok ban Rung syaka semi final. Haga wei pat ke Ialehkai hapdeng ke Maram Persia ke Langsning. Aba pai syakna ke Ialehkai ke Langsning kala khur ke nam job. Harin bagalala bat pelim ke Maram da arlanot. Batleng bagan ke jing job ke Langsning ke bad ke kerdan ke baningkong haga mi ke khen point bad ko yo Rung syaka semi final.